Ole clear tu le ngai thatu zong te in zavain chi pai le vekule kan video in lo en thin chuan in hria anga Mizoram tual chung a news shen khat lor khom te kan ron da thina ti chuan in geopolitics lampang current affairs lampang tele a movie te po kan ron da thina ni ti chuan in hei Baryl chungchang kha kan ron post to thina a nasataka ti mual phawani mi hausa du ko theyani chanchin vel ha kan ron post o di chuanin he zalen news lampang hian in update an ron da eng chiang an ron da ke pon kala share big lova tuna kan share lokang Baryl chungchanga tute dar duwa pu chu a zalen mars ni somni paruk sang ni somni paruk awam zia chuanin tikhanin Baryl chungchang kha bi pakhat kha ni na post mol pawh rf ralte in ti khan ti chuanin hei an man nga la an chu zalen leya eng chi nge engang chia chu nge amni ti tuna kan thirang aizol south 3 bial 2 mla Baryl vanei sang chungchang social media moi lo taka thu theder tu apu rf ralte chu kot phalna angin cybercrime police te chuan an chua cybercrime police station atanga thudon danin he account nei tu hi manania zanthum chung police lam hian an kola a phone an si saks nuwa po rf ralte account mang hiam thu po sala zela amel manga chui zui zel ni in foreign khenga chui thlen ania india rampon tanga thil ti ni in an ngaya an mi man hi an chhuah ta ti zalen an hrit zpm zonu headquarter chuan cybercrime police station rf ralte laka hian mars ni somni paruk sang ni somni paruk khan fir an theih luta rf ralte inti hian facebook group zoram politics le news group a Baryl vanei sang khalak pani da in a capsona mandeu khan million hoin du huna ko theinu kha ani vetlat tuna po an la ko reng thinin karing ti azi awang ani ole tikhanin thu chiang chu kan hreta rf hi police lamin hei an kol nuwa po a kau na tangin thil chiksang sang ala po sani chon tuna an man ber hi a kau nei tu mani se ati tu ani lo ve thei ani kan chiam non le lokang cybercrime police station atanga thudon danin he account nei tu hi man ani ya zanthum chung police lam hian an kola a phone an si saknuwa po rf ralte account mang hiam thu po sala zela amel manga chui zui zel ni in foreign khenga chui thlen ania india rampon atanga ti ni in an ngaya an mi man hi an chhuah ta ti zalen an hril engpo nei sela rf hi chu a inrol lo an man bera hi a inrol lo ti kha achianga Baryl beitu hi foreign lampanga mizo tong thiam ani ti na nge ni nga vpn mangin engkin tinamo a location vela khak ni yang ti kha he chu keni lo soi thei ani lova engpo ni sela rf atuna an man ber hi a filim ta ti na ani ber mai ti na ni chu zela ta na account khatia an khren saka phone an khren sak nu puwa po salom zel chu neng po ni sela Baryl beitu berri tuna hian a hriat chu ala ni talo ti na ani ber mai ole kan kalthui ma in chief minister special package cm special package a thona singa don theina hi lo hmel hriat verole zpm sarkar chun kumtinin mihar sa mirathe ezonna turatana bultrana tursum nei lotan poisa sem thina kumina po hian cheng singa a thonin ezonna tur atana bultrana nei lo mihar sa tana semle dona chu online ni na dil theyani hey number kan tarlana hian whatsapp in ron bia ron text stop ula ron call ula document kan theta kan ziang hian id card malam thalak aadhar card bank passbook ration card le mani thalak ron thon turani ti chuanin online in kan lo boi pui don chawa number a hian ron bianga zpm sarkar hnuaya mihar sa tampuina hi idil ve thei ani deputy speaker kalome dimana ka luma in voin hi kan lop zom tak pian cham phaphak ni in ka shia nangma kal tlangin birthday du sagna chibai kan bu kani chuan deputy speaker hey voina demand for grants discussion department poimo tak te kan soile don ani
kan hriat angin minister then khat hi chu MLA anga bial pakhat pon enkol ma in arampum enkol na an kuta an ania chuti chung chuan kum tam tak voi tam tak heram lo enkol to lo kai shwai to ang mai hian an department an ema an efficient maya an kan tha muang ani mi puite hi te chuanin pu professor Nitin demand number som ni pangana hian bul hanran ka duwa public health engineering ania PhD tizel mai la huna toy si a chuan KTP in khompui liam ta mani lo ka kan man ta ka khanin ekeni pokan han chim ve a pu deputy speaker tui lama harsana nem ti te kha kan han zot ruve dek deka kan han spy dewa maro chu tuyen nyang nar ti te tin a poster mu tur chiar nuam tak mai hriat ngai nom tak mai ngai thak nuam tak mai kan han dong zel maya lo mom ka ti a ka tiang khopa mani ramshwai na mai ni lo ko shan thila te po ne tak maya tui supply ko nga min enkol tu minister kan nei hi kan wan nei a thalai te kan wan nei len ka ria nang makal tlangin lawm thu kan soy ani tin hei connection te hi pung zela engzat chi ange vunain consumer ka she chi alwa ministerin remati chuanin aron soi tura ka ngaya singriat le tlem khanin ka ria consumer hi anom ni in ka ria chuda chuanin mi puite an chu dana hianin ni khata mi pakhatina liter kan don zat hi somruk pariat te changa somsari borvel ni hian an chu ta chu ti puntum hianin department hian na sa takin ma anla in ka ria engza ta chiangin ron ti bun pun thei don ti kha chu ministerina aron soitura da ta ela khangte kha hriat achak oma an thei patop tak zet hi an thokani ti hi alangin ka ria tin hei tui league apps hi kan han nei ta a khor veng then khata kan kala tui alo leak zoi me kong pui lo huwa ke ni anei lo te kan ro tlok thin lung hi lo na deu thina chunga chon angai na hre tak mai in tui leak apps kha anan siam chhuaka ti khan report kha alu ta te chuan khalai vil tu abial tu te khanin rang takin an va en fela tiang chuan heng kal ral tui leak ral tur kal ral tur luang ral tur ven na te kan han nei zel mai hi alomom tak zeta tin chu mai ni lawa hei mobile apps le cloud storage atanga control engineer tena control room emaw an smartphone atanga tui zema tui level an te theih na te kha kan an mang chho zel ania achang kang ang reng viawin ka hria tin atang kai box si a darkar somni pali chung khanin lang tlang takin rin tlak le him takin mi puitena tui niang nar zoka kan neya consumer te pek chhuani theina turin ma an la hi aro pui hle in ka hria tin minister le official tena min boy puina zara nasits OTR te po kha kan changa kan lom tak mewa nangma kal tlangin minister nena lom thu kan soya ati hlotlin hune ro chu kan nga khlel le asam lukhai mi puiten an lo nga khlel le a tinabula son tuipam tur thatak mai sia suk lam chom tu tur kha kan neya minister nena point kan thlen to a jing po lui khania ani po in min chin sia sakin ma min lak sakzel kan beseya tin hei municipal area veng thum kan nei ve a chunga te chuan sarkar masale tun sarkarin min ngai poimo ema tuize min siam saka amrut scheme atangin sai khamakon mel thum hlim enten ti hian kan nei kimta ania du sakna kan donga kan lom tak zeta chuti rual chuan request pakhat nangma kal tlang han siam du kan nei chu hei lungleng sam tlang le solai chimphei tlang dung shim shima son tui pipe chia emo engemo siam angai hianin akhir thin emme pipe na hi achang pe chon zuk thlen thak mai theilo emo han thlen chho mai theilo te hi ni thina chutianga chuan engtin nge ma lockdown kha an neim minister khanin heng pipe chia siam ngaya hianin engtin nge ro manna nei ti kha shia da chak oma chungte chu kan zot pa ani te chuan demand som number som thumle pariat na RD and AD the Maila Rural Development and Administration Department a hian ta hian pu deputy speaker zone 9 bulchan ka dua hei ni za in lo na kan hria kan mangtrang kaya ke ni mai ni lo bialtin vong tute nei tute hian kan mangtrang kai ema kan biala ma son na atakin kan hua tun ma deuh kha chuanin kan lo hriat ve dan ania 20% 25% ti vel submit tur kha om training an thria an submit lo phei kha chuanin phone call dong te po khan om thin ani ma se he sarkara chuan pu deputy speaker an soyania soi chon ka duwa video minister phone call dong to ngai lo
an omani phone call kan dung to ngai lo ve ti te po kha ni a chung te po chuanin na sa takin ma son na athen zel nin ka shia sarkar tha sarkarin tla ka chuan mi puin an chan vo an chang turani a he laya akatemo a percent lam kha chu atel ve tura ke chuan ka ngai lova tin grant andon mu mal lo ama a grant don tur kan lak muan thina wanga vaibel che tam tak noi tam tak kan choi thin penal interest te po kha tuna chuan a om talova kumsang ni somni pathum somni pali somni le panga kan share tur te lak chu ania ti fel engkim mai ti fel an ni zel te hi an efficiency department thok tu te minister te an rintla ka ti tak zetin na an thozia lantir tu ni in ka shia ani tin PMKSY po hi hei tuina hum hal te tuina hum hal konga te kan trang kai pui maya ni china khanin ka seed mai thiana ron soi to a 3.0 version a khan kan chodona ta khanin remchang deu mai kan neya cluster turani thowang khan deputy speaker kan minister ne na hian deal na kan siama chumi te khwa ti ga voina hen ka soi lang vek lo mai nga khang kan deal na ang khan aron kal theidonem PMKSY 3.0 a khan an ron lut theidonem ti kha remchang ati chuan ron chang ta sela lawm om hle ang ti chuanin DMNR lamah hianin SRDF te kan dong tha a cyclone rimalin na takin min nuaya department PWD pon nia DMNR pon nia min ngai ven ema thei to pin achom dol nan ron thoka kan lom tak zeta chuti rol chuan achiat nu chawa siam hi chu tlem hianin buai thak deuh hi om ve to thina a mitigation lam SDMF lama hian du sak thei kan nia ngai poimo thei kan ni chuan kan lom hle anga tin aibo ka video blog so soi kan dua hei phailama tangten anon kal thina vai hanti maila moi lawm ka shel lawa namdang officer te min ron zir chiang tur ten ron kal thina khodang mun hlatak tak khen pui an pe lo wang hianin aibo kan anon top zel ani chon am model assemble anon en thina chuwang chuanin sota kan RD block so min ron ngai pui mo dewa nge ni midang po ina central lampoina an ron en turang kha kan da tam deuh thei chuan tunai changtlung zo kan kal thei chuan ti in minister shiata kan soi rive shimani chuan minister zom takpu ke sabdanga dimana hian kalu chunzom mayanga homa hian toite te ka soyanga hey cyber crime lam kan ngeni enkol tute chuzui tu turte thuam chak anni donin ka shia alomum ka tilhe maya aizola te po PS te dinin district danga te po cyber crime cell te din anni don ta hilom oma Christian Ramati moi lo tak mai hi pu deputy speaker party an lo wangte tran lamin an lo wangte hian kan ti ta fo maya me kan ding hlo yang emaw kan soi ding hei social media zoram politics ya hianin zoram ma hianin kan ho tu le hian ya fang jet main mi zo tong kam ko moi chia lo a kan ngai ru hian kon dia PM MLL minister bi chena pa puan pakhat na lal du me hinu la le zu takani panina te mar hi chia om ba ma hausa ani pathumna garini hi silonga le kha kanjin lai chuan mi hausa ho su pu kan te thi ite ubi chan zo hi NGO le manga hausa ni ite puman lal hna hi a om pui pong so tu ni ite hi social media hen lo da chiam maya chuwang chuanin kan police chuan om tak te hian zora makma tiang post tu hi min chui chhuak sak turin kan ron ngel chawni kan zaum na te han inti mual pho saka ka tiang anga han thudik lo hul hwala han in pu na te hei alo pum zel hi apoi ka ti a chuti rwal chuan chulam zui tu te thuam chak an ni hi kalom tak zet ani ILP check ko nga po an tang lein ka shia rel alo lu ta kan zain kan shia har san na kan to huna chuan khwa kan tlai man thina tu na tanga thei to pa ven emaw enzui zelanga ya etiang tur tan hian minister chak tak thatak le department efficient tak kan nei hi athamon thlak le ani
chuan FSL forensic science laboratory lam khan Nitin khanin kan member ten ron soi to a chip chiarin soi lo mai la mani loka case kha avai vai chuan soi amoi lo mai theia khamian chui chhuana konga kan police tele FSL la thok tute an tran hona khanin angai nom khop maya ramchang kanga nu chuina ang mai khanin mi van duaina kara po ni se ngai nom tham kha atlinga chutiang chuan nge ni changtlung zo ka kalpui an ni te hi alom om tak zz ani tin demand number som pathumna DP and AR hianin point khatso soi ka dua Mizoram Right to Public Services Act sangni som panga kan nei khania kum som pakhat vel e liam ta a mi puite hian kan chhor tangkai lo reu maya mi in tu emaw office a thil avadila adimana chinfel pui tura adila khatianga hun tiam chunga ti saktu tur act khania hei hi a minister tele department te anin pe thosia mi puite hian I chhor tangkai le zwalang u ti lai te kha DPNAR chuan ka soi theini sela chuan demand number somli le parukna urban development and poverty alleviation a hianin storm drain kan ngai tha a kan shia a helai po hian in ziah ka chiar vek lo mai anga kan mamo ang cyclone in taka min noi ang ai hian keini lama hian ron kal hi om tlat lo maya kan keini lambeng war lo te po ni mai theia minister in khongai takin min lo chin chha saksela ale peka chuan kan ron che fat to ang ti khania tin vikshir aizol sang ni som nile pasari te po oma hei midang tenen development a rual khat in ang khata pen tur kan nia kan pen hlok deuh lo phei chon ke ni chu bo thau le tran la ngai na kha lo tam to sia eta po hian thei to pa a department te minister te le mi puiten tha kan tho angai tak zet zetin ka sia a tin final ma son na lama tran an lana sa ema he hi chu kan zawai mi puiten ena kan tran rual theina ni a helai chuan kan duty kan part hi kan lo ti ve angai ka sia a tin atop na lama chuanin Tenzol Peace City ti kha ania deputy speaker mun danga po kan ria old new Delhi ti te mun sang sanga khopui pakhat chawan nei lova khopui tot lu tuk tur anan siam remati khan development te rual khai takin akalani chutiang turatan chuan kan chief minister in rem she takin ma an shwai ma an la a elom om le maya hei hi engchen nge thlen to ti kha ron soi thei chuan shiat kan chak hle maya kan lo beng khona voina hian minister in thlen chin te min shil theya tin ti hlotlin nge te po ani theina turin voina hian ka support thu kan soi ve bok ani le ti chuan voina minister zom tak tak te professor lalni lawm le minister pu ke sabdangate demand he thakati a pas